bihe by'amateka akomeye ya politike ya Uganda, ku munsi w'ejo washize igihugu cyongeye kwinjira mu matora y'umukuru w'igihugu yaranzwe n'impaka, impungenge n'ihangana rikomeye. Abanya-Uganda bitabiriye amatora mu gihe cy'umutekano muke nyuma y'igihe kirekire cy'ubukangurambaga cyangwa icyo twakwita electional campaign cyaranzwe n'ihungabana ry'umutekano, aho abaturage benshi batanze ibirego by'ihohoterwa n'imbogamizi ku bwisanzure bwa politiki. Ibyavuye mu majwi y'agateganyo bitangajwe na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora kuri uyu wa gatanu mu gitondo byerekana ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni ari imbere n'amajwi agera kuri 76%. Bakaba basobanura ko iyi mibare yabonetse hashingiwe ku bisubizo byakusanijwe mu bigo by'itora bingana na 45%. Museveni umaze imyaka hafi 40 ku butegetsi ari gushaka manda ye ya 7 mu gihe ahanganye n'umuyobozi wa opozisiyo wigaragaje cyane witwa Robert Kyagulanyi uzwi ku izina rya Bobi Wine. Bobi Wine wahoze ari umuhanzi w'icyamamare akaba n'umunyapolitiki uhagarariye cyane urubyiruko, yatangaje ko aya matora yaranzwe n'uburiganya bukabije bitewe n'uko yabaye mu gihe itumanaho rya internet ryari ryahagaritswe mu gihugu hose. Yakomeje agira ati, mu ijoro ryo ku munsi w'itora ishyaka rya Bobi Wine National Unity Platform ryatangaje ko inzu ya Bobi Wine iherereye i Kampala mu murwa mukuru wa Uganda yari ikikijwe n'inzego z'umutekano. Uyu mugabo ukomeje kwigarura urubyiruko rutari rukewe n'ishyaka rye basobanuye bavuga ko ibi yakorewe n'inzego z'umutekano mu ijoro ryo ku munsi w'itora bidakwiye habe na gato kuko ngo ifungwa ryo mu rugo ritemewe n'amategeko. Nyuma y'uko Bobi Wine atangaje ibingibi byaje gukurikirwa n'andi makuru y'imvururu aho amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yashinjije inzego z'umutekano kwivanga mu bikorwa bya politike, gufunga abatavuga rumwe n'ubutegetsi no kubangamira uburenganzira bwo kwigaragaza cyangwa kwigaragambya mu mahoro. Mu bigo byinshi by'itora hirya no hino mu gihugu igikorwa cy'itora cyatinze amasaha menshi mbere y'uko amatora atangira bitewe n'ubukererwe bw'ibikoresho by'itora, kudakora neza kw'imashini za biometric zigenzura neza umwirondoro w'abatora. Abasesenguzi bakomeye mu gihugu cya Uganda bavuga ko ibi byose kuba byaragenze gutya byatewe n'ihagarikwa ry'itumanaho mu gihugu hose. Nubwo hari abandi bakandida 6, aya matora yafatwaga nk'ahanganiyemo cyane n'abantu babiri: Perezida Museveni watsinze amatora 6 ashize na Bobi Wine uvuga ko ahagarariye impinduka n'icyizere cy'ejo hazaza ku rubyiruko. Bobi Wine yashimangiye ko aharanira guca burundu ruswa, gushyiraho impinduka zifatika mu miyoborere y'igihugu no gutanga ijwi ku rubyiruko ari narwo rwinshi ku baturage ba Uganda. Ku rundi ruhande, Perezida Museveni we yakomeje kugaragaza ko ari we nkingi y'umutekano, ituze ndetse n'iterambere. Avuga ko ubunararibonye bwe ari bwo bukomeje guha igihugu cya Uganda icyerekezo kirambye. Ihagarikwa rya internet mbere y'amatora ryamaganywe n'imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu, by'umwihariko ibiro bya Loni byavuze ko ari icyemezo giteye impungenge zikomeye ku bwisanzure bwa demokarasi. Nubwo Bobi Wine yari yasabye abaturage kwigaragambya mu gihe ibisubizo byaba bihinduwe mu buryo bunyuranijwe n'amategeko, kugeza ubu kuri wa gatanu mu gitondo nta myigaragambyo yari yagaragara mu gihugu cya Uganda. Ibisubizo bya nyuma by'amatora y'umukuru w'igihugu cya Uganda biteganyije gutangazwa ku munsi w'ejo kwa gatandatu saa 12 z'umugoroba ugendeye ku masaha ya Uganda. Mu gihe abaturage ba Uganda bategereje amakuru akomeye, igihugu gihagaze ku isonga ry'amateka hagati yo gukomezanya inzira imenyerewe y'ubutegetsi cyangwa gufungura umuryango w'impinduka za politike zisabwa na benshi. Wakoze kubana natwe, kora like, share ndetse na subscribe. Turasubira mu kanya.